Tolong. Hei, hei, hei. Siapa babang bang? Hah? Siapa? Eh, Siapa babang bang? Mam. Masuk ke campur. Apa masuk ke cacak? Kacang padi. Lah, kacang padi masuk ke telingo. Iya. Itu mang apa kok ke telingo lu bermasukan betul ah. Ya lah aduh je gajo. Ah, cie baru pia ah. Nyo dua. Ngai ku ke ajo le kamu mungkin kacang padinya masuk ke muncung dah dulu ke telingo deh. Nyo dua. Tambah pakak lingo dan jadi cukup. Udah lah pakak aja. Apa caro kayak pia? Tu kau bawa ke mabidan luar. Kau mabidan kecil udah banyak tapi udah kau bawa ubek kau mabidan deh. Ih, kok? Hah? Udah masuk nah pandai mangaluan udah tak pandai deh. Ni kamu mungkin lo kau incek kacang padi udah cucun ke telinga udah. Kece udah tadi pencuci telinga tadi kio kacang padi kio. Tu bapak caro le pia pakak lingo dana ndak tarangan den di kau lah. Iya. Caro ni kaluan. Kau kumabidan lo kau mau dia kebanyak Tu bapak caro mangaluan. Jangan panik lo udah. Ah, Muga caro tanya. jolemu. Nak kado jolemu le dah awak deh. Tu di kau. Lalu kumabidan le deh. Tu apa dah? Caronya udah. Lain cek kacang padi kau kan masuk ke telinga udah ga. Iya. Tu tiuk pagi udah siram telinga udah tu. Tu? Sepagi udah siram sampai 5 hari. Udah siram ke telinga air. Tu? Beko kalau tumbuh beko toge, tu tinggal udah cabutin je lah. Sama le joladang telinga den kau kaon bisa tumbuh toge di siko. Itu iyo. Tu Kamu kau udah siramnya tiap pagi 5 kali betua. Kalau lah keluar toge besok udah cabutin je lah. Payah banget. Tunggu lu pia. Kok ndak campadi deh pia. Iko nisan mah pia. Papola caro. Jangan campadi tadi. Kau caliak bana lah apa? Kau nampak deh kau. Kacang tojin nampak di dalamnya. Kacang tojin leh. Pia. Nampak deh kau. Saya pilih. Sama aja Jawi udah nampak di dalam. Jawi kaca kau ka Jawi deh enggak? Induk Jawi deh enggak? Kenyang nak biak. Di telinga baciri lo guys. Uang iku baciri no telinga baciri.